Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngakhohlwa kanjani Wakhala Makhumalo kumembe so wakhala waze wajuluka uMakhumalo. Hawu silalele ukuthi why umakoti ekhala ngosuku lakho oluhle kangaka emuhle kangaka esifakwe nane makeup because amuzwe seshuthi kuzomoshwa ne makeup. Abantu baseMzumbe badle ama-starter kamkhwenyana. Abantu baseMzumbe lekaKhumalo angazi noma abakwiside abakwiside likaMakhumalo because mayechaza uthi umseleku bengakangeni manje umseleku uyafona ukuthi abakahle. Hawu siyababaza ukuthi baphoxelani abantu baseMzumbe ngoba phela umkhwenyana ulethe izipho wayebengaqali ngokupha umkhwenyana ukudla begcine base beyitika ngama-stats kodwa siyabasolana siyabasola nabona ikhamera sizuma ukudla isizuma ama-stats yebo nasi sahala salamba yiwo-ke lama-stats oduma ama-stats ama-stats akamseleku akhalisa uMakhumalo. uMakhumalo waba emotional nje because usuku lakhe olukhulu and usuku wayekade lindile njengoba wayesitshela kwisho ukuthi lolu suku lukhulu lolu suku futhi lukhulu kuyena because leyo khalela ama-stats umseleku kade eme 2 hours of standing eshilo ubalo ungabhekile ukuthi umseleku usamile 2 hours of standing wambula ukudla kwadliwa umkhwenyana ngaphandle asisekho-ke lapho cha bese ngitshela laba abangazi mhlampe nje ababone sekutrend isithobe samakheya ekhala umseleku wama ngaphandle 2 hours kulahleka ukhiye watholakala ukhiye mase umseleku esengaphakathi uMakhumalo egqoka washo umseleku ukuthi bona abadlile ama-starter abawatholile lapho kukuhle kunjani kuhalisa. Hhayi asimsoli umakoti vele umakoti ngosuku lakhe uhlezi nje ezodadazeka nemizwa iphezulu because usuke efuna yonke into ihambe kahle efisa ngathi engaze abuze bonke abantu ukuthi nijabulile bekumnandi into efana naleyo ileyo-ke nje ukuthi umuntu ama-emotions uyabona sokulapha phezulu yonke into ngoba phela manje bonke abantu bazosuka mase uphelile umcimbi behambe bese bethi hey bewumuhle bewungekho ngithi siyakhuluma phela yithi lapho. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ngenza ama-TV show reviews, ngenze nezinye izinto, ngihlebe kancane, ngilethe motivation evela kosaziwayo, into efana naleyo eyenzeka kule channel. Ngiyabonga support angiqedi. Bye.